nshobora kubacapa mbiri zimwe mbi nkagukoma shampiyona ngayita nk'umwoboramo Champions League ukaba umwaka w'ibisazi mukazajya mwihumura gutya mubona nandurutse ako none twara Champions League. Icyo nashakaga kubanza Imana sinonsiyata nuko Imana sinonsiyata nashakaga ko mbanze ngere kuri shampiyona nyisingire nyifate. Nimara gufata shampiyona Champions League nta rush nta pressure, tubanze tugire confiance. Umwaka utaha urahari, nuzawukurikira urahari, na 2030 irahari. Twashakaga tubanze duterure shampiyona ije hariya tuyibike, niyo pari yadutsinda. Remember last season twageze demi finale, this season turi finale. Icyo ni ikintu baba bavuga ngo ikipe iri kugenda igira iyo maturité, kuko next year shobora kukumanuramo nk'izindi ntwaro nk'eshatu n'intwara shampiyona. Mujyane murebe Sky Sport next season Arsenal niyo kipe izaba yaracuje amafaranga menshi mu Bwongereza. Nzaba mfite amafaranga nagabanye yo gutwara Premier League, nzaba ninjye wahawe amafaranga menshi muri Premier League. Kugera kuri finale ya Champions League nyitware sinyitware, nzaba nagabanye umugabane munini kurushaho mu Bwongereza yose. Kandi mwibuke yuko njyewe Arsenal ni n'abafana bacu twese n'abandi twese, kimwe mu bibazo tudafite nicyo kwishyura amafaranga meza ku bakinnyi ubu ngubu. Ntago tukigira ya mpiri ngo urabona ngo Josh Kroenke yabwiye papa we anamubwira ati ibi bintu ni amafaranga bikora, reka tuyatange. Sezitaha ndaranforsa couloir zanjye ndashyiramo umukinnyi wo mu winga w'isasu. Birabye abantu ni Madueke na Kagahungu ka Martinelli, ndafatamo umuhungu wundi w'umuhanga. Varasquez ashobora kutemera, ariko ndafata iki cyana cyo muri Bilbao, iki gipeti kiwinga ikibariza yashakaga cyane ko Williams cyavunitse, ndagishyiramo. Ndaza kureba ukuntu ndamforsa ubusatirizi bwanjye, ndiruka kuri Julian Alvarez ni mubura ndashaka undi, ndaramforsa mediane yanjye ari kuri nimero 6. Shatse nshobora no kubwira Nogaditi akazi bari kumfasha narakabonye igendere, nkazana umukinnyi mu gisukari muri mediane. Mfite umuzamu, mfite defense, ndagura nimero 6. Urimo nabibona, ngure rutahizamu, ngure n'umuwinga ni 3. Ndafite nk'inoti yanjye ya Desa ku isoko. Ayo ni amafaranga bazampa natwaye Premier League, ndahita nzisubiza ku isoko. Desa muzabakandira udukipe mwe musenge ntware Premier League gusa. Avana Arsenal mediane ndatireka mu cyatonari, hari umuvandimwe ubivuze ndarunda mu cyatonari yari muri mediane ngitireka mu bavango navuze ko mfite majago, ndarunda mu cyatonari no nzajya mbakubita Declan Rice na tonari, muzajya mugira ngo ni ibintu bibiri nguhaye. Nzajya nkukubita icyo bita amazi n'amashanyarazi cyarimwe mbivange biturike ugira ngo ni bombe ziri kukurasira imbere mu maso. Ubyibuke ndagura umuwinga ufatanya na Bukayo. Ubyibuke nshobora gutereka mu ndi rutahizamu ishanyarazi. Ikibazo nari nifite n'ubusatirizi, ubwugarizi bwanjye nta kibazo bufite. Mfite umuzamu, mfite defense. Ndakomeza ndakomeza mediane na attack. Ubundi rero ikipe iza nabi nkubita, ubu kipe bwanyu butiteguye, nzajya mfatira hano, nzajya nkanda hano, nugukandira hano mu ngoto nkazajya nyituritsa igahita igwa mu ndu ugahita uhereraho. Nuko kwica utavuye amaraso. Ba bintu byo gukubita ubukipe nkabwica no buvushira amaraso, nzajya nkandi ngo tunyiturikize mahanga umuntu apfa atavuye amaraso uviremo imbere. Ubu bwanyu bwa Chelsea ubu bukishakije ubwa Liverpool bwa Man U, nzajya nkandira hano nturitse ngo tigwemo hasi. Kano kamira umutsima, nugukanda kano kantu gafashe ku rurimi, kano kinjiramo imbere, nugukandira hano ururimi rufatira ngakanda ngahita nturitsa nkagushamo hasi. Nukwica ikipe ntazivushije amaraso. Nzabakoma
nzabakubita umwaka utaha, nintwara shampiyona ndabayobora ndabarasa mubimenye. Njya gutsindwa Champions League finale nta kintu cyahatari bivuze, nta ribi. Hatagira umufana wa Arsenal wicara ngo shampiyona ngo nyitwaye ngo nkarata Champions League nta kibazo. Twebwe twageze demi finale sezishize, iyi sezo turagera finale, turi finale, it's fine. Dufite match ebyiri, reka turwane nazo tuzitsinde, birakomeye. Dufitemo Palace, dufitemo Burnley, ni match zitoroshye. Ariko zo meni ziri mu rugo Rodri. Palace turaweye. Reba neza. Palace turaweye sha. Palace turaweye. Ariko na Man City Palace kuwa gatatu. Hari na Man City Palace tuzakina. Man City yo bita Bournemouth tuzakina. Man City ryamanye iyo bita Aston Villa na kipe nimwe Man City yoroshye. Match 3 z'urupfu kuriyo. Buriya muzi kugira ngo Man City mu bintu neza, keretse nka Chelsea yishyiremo nk'urushyi muri weekend kayintwarira igikombe cyitwa FA. Buriya Chelsea twa FA, Man City yahita iva mu bintu, Pep yahita nta kintu yaba afite kubwira abakinnyi, yaba afite icyumweru kimwe cyo guhita kinamo match muri weekend, ikindi nabwo afite ni match muri weekend, umva yabagiye. Pep yahita yirasa muri weekend adatsinze, yabagiye. Ndasaba ikintu kimwe muri izi match zisigaye, City nkorere draw imwe nanjye nkora indi draw imwe, bite turangizanye tuwacane wazima twari igikombe. Ndayisaba kuko banira ibintu nzayikorera, banire ku kibuga cyanjye Emirates ndabatumiye, nzagafata nkicaze ikintu cyitwa umupira, nzagacinyika ikintu cyitwa ballon, nzagahaga, nzajya ngasunika ngafate nkabage nkacagagure. Match ya Palace irakomeye, match yacu yanyuma. Ako Man City nayo ifite Aston Villa kuri uwo munsi. Man City zaba yarakinnye na Bournemouth mbere, Man City zaba yarakinnye na Crystal Palace mbere. Njyewe mfite Burnley next game, Burnley ndakubaga, Burnley ndakabaga, Burnley ndagakeba, ndakanyuzamo inkota, ndagasogota ku munota wa 7 nzaba naciye ugutwi bimwe bya Petero. Kare cyane ku munota wa 7 nzaba namaze gusogota ku munota wa 7. 25 aka kabiri nzajya kuruka nashyizemo ibi bibiri, banze ubundi gice cya kabiri nzagacinyikaho baro, icyo bita tambaza, nzagakubita icyo bita mawide za passe zo mu mpande zeze impande, Bukayo azaba ameze nk'isaku, azameze nk'icyogajuru, azajya zisingira hari hafi ya kona A1, touchdown winga wa hatari, touchdown winga Bukayo nani tari kura passe ku ruhande 4 sale Taizan Victor Gyokorera imbere za hatararisano itibyaza, ndakoma musenge ntware champion ngo areke kunderanje, hamagara Senegal niko turi mu muvuduko ngwino tujyane, turi mu muvuduko ngwino tujya. Ariko abantu bavuga ngo twibye iki umuzamu ntiyakuruwe, nase niya mutaza amategeko y'umupira tubizire, muratubaza iki? Twibye iki? Ngo twibye ngo vari ni igiki? Twebwe twicaye ikipira twiba, niyo yatwibye ahubwo kipiri gusunika abakinnyi bacu, kipiri kutuvunira abakinnyi, kipiri gukandagira umuzamu kumvuna amaboko, yamwuriye yamwegamiye. Senegal araje naze tumanyure tunywa amata niko. Arsenal is Modu, Arsenal, I love you, oh yeah. Iyo ndebye ikipe Arsenal, nkabona abafana bayo, nkabona abakinnyi bayo, irahari ndimba Arsenal y'ikinyarwanda. Niyo umukobwa wirabura wahari yazanyagatari niba atari za Gatsibo, n'abakobwa bahiriya hirya mu mata bo kwa Ruvuyanga. Yari indimo nziza cyane ya Arsenal.
afite furare ya Arsenal. Yizane tuyibumvishe, ni ukuri izane Rodrigue we, yishake. Arsenal yayise ngo ni Arsenal is good, tuyibumvishe banze bayumve. Arsenal mu kinyarwanda, Arsenal is good, Arsenal zana nyikwereke, zana hano nyishyiremo. Oya, zana hano nge ndayizi, niba atarayishyizeho ndayibashakira. Umuntu uzi izina ry'iriya ndirimbo ya Arsenal ninde? Oya ntago ari iyi. Uretse gatoya, uretse oya. Arsenal I love you, Arsenal Arsenal I love you, oh yeah. Yitwa ngo iki kweli? Iyo mbonye ikipe Arsenal nkabona abafana bayo, nkabona abakinnyi bayo, nkabona Arsenal ndayikunda, oh yeah. Kandi tuyifite cyangwa ntago yashyizeho sha? Ba mukobwa niba yaritwaga nde? Oya kareka, oya. Yes, uko byaba biri kose indirimbo turayibuze, ariko nta kintu bitubwiye. I love Arsenal ngo niko yitwa? Ntago bibaho guys. Twe turi mu nyungu, twe turi mu munezero, twebwe turi mu byishimo. Wa mukobwa yitwa Diane sha? Yitwa Diane wayiririmbye. Oya sha, Diane ntabwo yashyize YouTube sha. Indirimbo ya Diane kuki itari ku YouTube kweli? Iyo mbonye ikipe Arsenal nkabona abakinnyi bayo, nkabona abafana bayo, nkabona Arsenal ndayikunda, oh yeah. Arsenal is good, Arsenal niko yaririmbye indirimbo ya Arsenal mu kinyarwanda. Guys, tuzaselebrate iki gikombe muri Kigali Universe, niho gahunda tuzayikorera, niho tuzaba twicaye tunezerwa. Baba we, Imana ibampera umugisha. Fuad sarahari? Fuad ntawe uhari? Fuad ntabwo ari kuri live. Arsenal. Guys, Barca se murabona itagiye kunshapa nyuma y'abiri ibibazo maranye iminsi, ariko wabona ni kamase nkavayo kose ndava kuri uri abahungu bugutembereza kuri nta musifuzi ndabiyamye. Wowe Angelo jya kureba umusifuzi wawe niba hari unduzi urenze wasifuye. Warafata umusifuzi Chris Kavana ugashaka kumusuzugura. Arsenal umuzamu wacu yafashwa amaboko, uretse ukuboko k'umukinnyi wayo kwari kuri ku maboko y'umuzamu wanjye gutya bareta aragira mu maboko ye. Nese washaka ko bigenda gute? Nawe washaka umuzamu wanjye bamufate none se kafatisha amaboko bayafate? Hakoye usiko mutagikunda, usiko mudakinku hako kuki mudakunda ubutabera. Umurashaka gufata umuntu yafashe ukuboko arakurambura, afata umuzamu wanjye aramujisha, aramusobeka, aramuniga, umuzamu arahwera, arasamba, arapfa, tumumenaho amazi abona kuzuka. None uri kuvuga ngo twibye umuzamu wacu yari yishwe n'Imana itabaye? Hako mwagiye mureka, hako kuki abantu batagikunda ubutabera? Aha nisigeze urabona umuzamu wa Arsenal atakiriwe nabi, ngo kuki batemeye igitego cya Mani wagiye ukabibabaza se? Wabiretse umuzamu
umuzamu wanjye bari bamwishe, ni Imana itabaye. ngo se ko washyushye ngo mutagitwaye wajya he? Naguma kabeza mu nzu yanjye, nkaguma mu kazi aho nkora hose, ngakomeza nkamera ukomeza. Hari asakinamo onkre wanjye. Erega niba mba ndi gukora no kugira ngo muze tube tuganira gake gake, byo nta kibazo bitwaye. Ago nekereza ko Barcelone iri joro yatsindwa 3 na Real. Sha urakabije pe. Real itsinze ntago yashyiramo 3. Umuzamu akaboko bari bagaciye inshuti yanjye Fabrice. Umuzamu wanjye bari bamwishe. We wimbwira ibyo ngo nzabirya Rotrant, ninde wakubwiye ibya Rotrant? Ibya Champions League mu bireke, manze ntware Premier League. Mfite match ebyiri mu mvane ibintu bya Champions League. Ntabyo ndimo, ntabyo nshaka, sinshaka no kubyumva. Mu mutwe wanjye ubu harimo banire izaza muri weekend. Mureke nkine na banire. Mu mutwe wanjye nirimo, ibindi mu bigumane. Mu mbabarire nikinere na banire. Uwo bita Manzi Jackson ati zo live zawe ziri useless. Reba ukuntu uri useless kuba waje kuzireba rero. Nkawe Manzi reka mite nk'ubroka. Twebwe ntago tuba dufite ikibazo cy'abantu bafite inzara duhita tubabroka tukabashyira ibishanga. Turaza kurasa ikipe muri weekend yitwa Bandire, turi hatari guys. Mwe muze kuba muhari gusa. Mumbare mumbwire, murahari ntimuhari? Murahari ntimuhari? Uwo Manzi mureke Kevin namaze kumubroka namutaye ibishanga, ubu ngo bari kumanuka epfiriya muri Cyohoha. Dusigaje match ebyiri za champion. Oya bro, uyu mutaramu witwa uvuze ngo dusigaje finale 3. Agiye Yuhi buretse ibya Champions League bro, buretse ibya Champions League. Banza urindiye twebwe turangizanye na match ebyiri za champion. Ibindi bintu byose tuzabikina neza. Kuko urumva ino weekend itaha turi mu matariki, harya iyi weekend ntituri kwicumira. Kira cyumweru kizashira ku itariki 17. Tuzaba tuhavuye. None cyumweru kizakurikira indi weekend bizaba ari 17-24. Tuzaba turi gusoza Premier League matariki 24. Champion match ya nyuma iri ku itariki 20. Champions League finale iri kuri 30. Reka turangize match ebyiri za champion. Tubanze dutware igikombe tukibike mu kabati kibe kirimo. Nikimara kugeramo tuzaba dufite icyumweru cyose. Nubu abantu b'abatakitisiye bacu bari kugenda biga PG gake. PG yadukoyemo demi finale mu mwaka ushize mu byibuke. Hari amasomo tuyifiteho kuko twahize guhera sezishize. Iyi sezo twabonye matches zikomeye ukagiye zitwara makubise Liverpool, yakubise Chelsea, yakubise Bayern, yagize inzira ikomeye kuturusha pe. Irakomeye. Tuzicara tuyigeho igihe gikwiye kigeze. Tuzicara tuyigeho match yayo yageze. Ariko reka tubanze tubike champion. Dutegereze ibizavayo byose tuzabyakira. Parce que dufite champion. Guys, tuzaba tugiye gukora projet y'amafaranga. Dutwaye champion tuzaba tugiye gukora projet y'amafaranga. Tuzaba tugiye kugura abakinnyi 3 bakomeye baranforsa ubusatirize. Umwataka, umuwinga n'umumediateri. 2 na 3 nta bibazo byinshi bihari buriya. Urumva ndashaka gufata umuntu yitwa Hinkapi n'umuntu yitwa Mosquera nkabarekena umutima wa defense bagasimbura Saraba na Magaraes. Karafiori ndashaka kumufata nkamutereka kuri 3. Timba nkamutereka kuri 2. Ibumoso gusimbuza nshobora gusimbuzaho Hinkapi, nshobora no gusimbuzayo Lewis Kelly. Kuri 2 naho nshobora kugura umukinnyi. Kuri 2 nshobora kurekura Ben White nkagura undi mupeti. Akaza akajya kuri 2. Ku buryo nzafite ikipe iririshe inyuma. Mfite umuzamu mwiza n'umusimbura we. Mfite abatoza beza ntaho bazajya. Sisi nzarekura Nogadi nzane Tonali. Gisuka. Zubimendi bench.
Zubimendi agomba kuba ari kuri bench umwaka utaha. Tonali signing ya mbere ngomba gukora ikaba mu kwezi kwa karindwi ni ya Tonali. Mu kwezi kwa karindwi ngomba kuzana Tonali. Tonali na Declan bazankirira Mediane umwaka utaha. Niyo bazakina Mediane. Hanyuma 10 mfite kapiteni, mfite na Eze. Aba bapeti babiri bazakomeza gusunika. Ariko mfite umukinnyi wanjye nzagura wo mu winga uzajya ufasha Bukayo. Iyi season narahuritse Bukayo yagiye agira imvune. Biri mu bintu byanyishe. Ndazana undi mu winga ukomeye. Trossard arakuze, ushaka kumurekura akajya muri za Turkiya nkamuryamo amafaranga ameze neza. Cyane ko azaba nanashoje probably. Ushaka kumureka Trossard arakuze. Nzazana hagati ya Kvaratskhelia n'abahungu banje bitwa ba Nico Williams. Ndashakamo mu winga w'isasu. Ubundi ni nagiza nshake na Rutahizamu. Mwiza ariko. Umwataka wanjye nzamushyira bench. Victor. Nshobora no kurekura Gabriel Jesus nawe nkamureka akagenda. Kiriya gihungu cyane nkagishyira kuri bench nkazana umwataka kubanzamo. Ibyo byose uzi kizabima ni igikombe kimwe si bibiri. Icyambere ni champion. Ko nzareshya abakinnyi mbabwira ngo umwaka ushize nabaho kabiri muri Premier League. Ngera demi final ya Champions League. None uyu mwaka nagize final ya Champions League. Ntwara champion. Nzajya mbabwira ngo ni wowe ugomba kuza ukampa none icyo bita double cyangwa treble. Arteta azajya akora calls zimworoheye nka Tonali we ntiyangora kuko ni umuntu muri Premier League ari mu ikipe ntaho nikora za Newcastle nuko nca miliyoni 70 nkishyura nkako kanya ngahita musinyisha imyaka 5 aho mba nabishoje. No kwicara Julian Alvarez biragoye kubera biragoye bazarekura Grizu Roscochoneros wa mugani wabo ko bayita kuza kwibwira ngo yiyambure Julian ari we mukinnyi genderaho yaguca miliyoni 150. Julian Alvarez afite valeur ikomeye cyane, arahenze, ni umukinnyi ukomeye. Ngiye buriya ndabibona ko bigoye. Kvaratskhelia biragoye, Unai ntago yamuduha nubwo afite Doué akagera na Barcola, ariko biragoye. Ariko nge narwana no kuri Doué byanze kuri Kvaratskhelia, akushaka Kvaratskhelia ni sasu, narwana kuri Doué ariko nawe biragoyemo. Icyo ndi kurwana nacyo nuko nzabona abakinnyi batatu beza. Sisi we namubonye, ndasigara ndwana no mu winga n'umwataka nzazikoma. Luis Enrique ntago yamumpa Kvaratskhelia. Narivuze Unai Emery, ni Luis Enrique ntago ari Unai, ni Luis Enrique. Biragoye bari abakinnyi ba PSG. Keretse umukinnyi abona nk'imyaka 2. Rugimana arahara bamumbaza, Rugimana ameze neza, arahara akora akazi ke muri Korea araryoshye. Keretse nka Niko we biroroshye. Niko yongereye imyaka 8, ariko Niko nka miliyoni 100 bamumpa rwose. Kandi cyane ko nkizanye na Bukayo nabwo nakina. Niko nta scoringa cyane. Nacyo kintu buriya nashakaga mu winga. Buriya Kvaratskhelia amaze kugira experience yo kumukinnyi mwiza, kubera ya experience afite muri Paris, gutozwa n'umutoza mwiza. Amaze kuba umukinnyi wakwizera kimwe n'aba ba Desire Du. Bamaze kuba abakinnyi beza cyane, ariko biragoye. Hari undi mukinnyi buriya nuko babigoye tugize nk'amahirwe tukamugwaho. Oya Rodrigo yagize ACL ntago twamuzana. Rodrigo urumva azagiza no mu kwa 9 atarakira, uriya ntago twamuzana. Uriya we ntago arimo ntumubare. Bwa Iridizi bwa Juve baburaho. Haravuga nimero 10 akana kitwa Kani Kopazi karaho. Ni keza gafite ibitego 12 na assist 6 ntago ari agakinnyi kabi. Ariko nimero 10 nkuri ya muto mfite Eze nkagira na kapiteni Ode, biragoye. Ntago nkeneye abakinnyi bato, nkeneye abakinnyi bakuru. Nge ndi ikipe nkuru sindera,
njye ntwara ibikombe nirwo rwego ndi mu mirongo migari y'igihugu wa mugani wa T-Stage njye ni muri gahunda z'ibikombe umbwira amagambo ngo mwana ngo ugerageza ntabyo kugerageza iranzi Greenwood ni level ziraho zisanzwe bro ni kimwe n'aba bajene bitwa abandi se nkabaruboneka Mbappe ntabwo yagurishwa Mbappe ntabwo yamugura nguzana Silva wa Sita ngiye barankuburira ngewe reka umukinnyi buriya nemera City ifite ubu nakenera ni Doku ni ishyano mayi cyado ku kidaranda kuriya nkazajya nsorera barahera ku ruhande kizitwara gutya kigera gutya have cyabamara cyazagikoresha ababukayo cyane. Arakoze Fabrice Anton Gordon, thank you bro. Anton Gordon kandi Anton ari gusoza. Anton birashoboka cyane, very kabisa true, birashoboka cyane rwose, birashoboka Anton Gordon kabisa. Urumva kugura abakinnyi babiri, Gordon ni mwiza nabare yawo yego baraho. Real afite ibintu byinshi. Real ntakura, Real afitemo ubu Martinelli arusha ba Martinelli afitemo ubudoku ari ikintu cyirabura kirimo. Abari mani ndiyaye bareke nta kintu basanzwe. Abari mani ndiyaye abonye ibitego yawushije kuri City. Bandi yaye bari bambitse jersey ya Arsenal biragoye. King Isma ngo Luis Diaz Marulanda hafi. Bani ntigigurwamo. Ishanyaraze nkari yarinde wari guha. Nko kujya gusaba umukobwa wasabwe walahi ku musaza w'imfura. Yaramaze kubona inkwano kamwe ati umukobwa wenda murongo. Kazuri n'umukene kandi yaramaze kugira gusabwa. Nanjye kwabwira ijambo ry'ikinyamurengo yaramaze gukoshanya. Nibyo mwita gusaba mu Kinyarwanda. Ko bwaramaze gusabwa. Barakoshanyije. Gukoshanyira komeye. Olise wapi bavini wapi abo nabakinnyi utabona, Mbappe abo nabakinnyi utabona. Tumaze kubona abakinnyi baba winga batatu bashoboka: Gordon, Anton, Nico Williams, Rafael Leao. Muri abo batatu Leao ariko ni less quality, Nico kuva hanze yarasinye imyaka ingana kuriya byahenda, ariko nka Anton asigaje ngira ngo azaba afitemo sizimwe. Anton Gordon twagerageza Rutahizamu Alvarez biragoye. Inshuti yawe Sebastien ngo nkuramutse. Serge no Arsenal komeye. Sana ni umunyabutare ariko yarakize cyo nta mafaranga. Oya nagende Serge ntakina. Serge no mukire. Akina bariho. Serge yarakinnye wese umuntu utatwereza amadolari 100 ngo twirire urumva atari umukene. Wese umuntu utaza amafaranga ye umuntu utatwereza amadolari 100 urumva adafite ibibazo bikomeye cyane. Abanyabutare niyo mukire wa mbere. Niyo umuntu avuye utageze muri Amerika arakira ariko yibagirwa abantu babanye. Serge turakunenze mu kagoroba kaba papa. Twereza amafaranga tubeho neza. Kigali mu kwa munani. Oya nayatwohereza ubu buse Kigali azasanga tugihumeka busa asanze twarapfuye. Namuraye ku mubiri dufite amafaranga nako dufite amatelefone nashyira amafaranga yaradutego kwa munani tuzatwaragiye kuri Europe pa tuzadufite amafaranga yacu. Kandi ntabaza amazina nimero zacu afite n'izo. So ibintu rero nuko bimeze guys, turicana n'ikipe. Wallahi turicana n'ikipe. Ikipe umwaka tuzazi kubita Barca na Real. Umuntu mbwiye wawo Pedro sha ari umwana wa Chelsea n'umuhanga bro, nago namubona uriya mwataka wa Chelsea n'umuhanga. Wo Pedro sha ni mubyihorere. Bra ifite ikibazo cyo kuba kina mu ikipe ya fake, afite n'umutoza wa fake. Ariko iriya kipe bro, iriya kipe ifite abakinnyi. Chelsea hari abantu bifite mba ndeba nkavuga nako mana yanjye. Muri hani nk'ikintu cyitwa Moses Caicedo.
Chelsea ivuga ati fata miliyoni 120 namutanzeho yame. Nuko ya pesa nkagishyira sisi Declan agasubira mu 8 nazibaga shabirago yari abakinnyi ubona Chelsea ubundi takwiye rwose mwibaza ifite. Juliano Simeone ntabwo wamubona umwana wa Simeone azagumana na se uriya we mureke binamutekereza sibyo ko nta n'ibyahatari. Abakinnyi barabuze ni ukurwanya tugatanguranwa bake beza bahari ku isi, ariko isi yose abakinnyi barabuze. Kandi uko tubashaka wumve ko na Man U umwaka utaha kuko izakina Champions League iraza ishaka abakinnyi nka 5, Man U iraza ishaka nka 5 bakomeye. Man U buriya nayo ifite imyanya myinshi irwaye. Man U uwo rutayizamu zamushaka, Man U uwo muwinga umwe yamushaka. Reka mbabwire nk'ibi bintu mubona by'abakinnyi ngo ni ba Brian Mbemo za Man U ibonye undi mukinnyi mwiza w'umuwinga, nabo babibona ko badafite umuwinga nka Olise, badafite umuwinga nka Doku, baba bibona ko nabo barwaye. Bazagerageza gukomanga kuri ayo mazina twavuze y'abakinnyi beza. Man izaza ku isoko. Urumva Casemiro yashaje, Man U nutekereza ko itazashaka nimero 6 mwiza. Kugira Casemiro ngo arakina match 50 muri saison biri presque impossible sezitaha. None avuye muri World Cup na Brazil atarabonye umwanya wa vacances azaba naniwe cyane, arashaje. Kandi no saison Man irakukuje kugira ngo ize muri enye Casemiro arakoze. Man nazazishaka sisi tuzaserera buriya mu makipe azadutogora ku isoko. Liverpool ntirimo. Liverpool yaguze abakinnyi benshi sezishize ntago bazamuha amafaranga yo kugura. Indi kipe itazagura cyane ni Chelsea. Chelsea nayo izagura, ntago izagura abakinnyi benshi. Chelsea igize bitakaza. Ba Chelsea nayo ntago izagurana ku isoko. Buriya na City nayo ntago izagura benshi. City ishobora gusimbuza, umva City nk'umwanya dushaka wa rutayizamu, City nta mwataka izabishaka. Ko City ifite Haaland wayo, ifite na ba Marmoush wa musimbura, City ntago tuzapfa umwataka. City ifite ba Semenyo, ifite ba Doku ku mpande bakina n'aba bose basimbura ubuhungu bwa Savinho. City ntago tuzapfa impande. City wenda kubera Rodri ndi kumva yivugisha Real biki probably ashobora kuba ati reka nsohoke, cyangwa se wenda na Pep agatangira wenda kubitekereza na batijane bazaba bagihari. Buriya City nayo ntago izagura cyane, ntago imyanya dushaka ishobora kugura, ariko nigura imyanya dushaka ku buryo yaza kurivariza. Ikipe tuzahura ku isoko mu Bwongereza ni Man U abakinnyi dukeneye nayo nibikeneye. Nango ikipe tuzaserera kuri market ni Man U, kandi Man U ni ikipe shaho izi gutanga amafaranga, kandi ni urukipe rufite nyine icyo gitinyiro racyari ikintu cyayidukiza nuko twaba twatwaye champion. Kuri twabwira umukinnyi tutari ko urajya kwiyahora muri iriya bintu bidafite mushinga bidafatika. Twatwaye champion waza ukiyongeramo hano tugashaka Champions League n'indi champion umwaka ukurikiyeho, waje kwiri tugakora gahunda. Urumva aho icyo gihe twaba dufite ijambo ku isoko, ko twaba dufite icyo nyine turi kwereka abakinnyi twagezeho nka projet cyaba kibasunikira kutujoininga. So niyo kipe izatugora. Indi kipe iri muri rebuilding phase, buriya na Bayern ntabwo iri muri rebuilding phase. Bayern nta bibazo ifite, ni ukuretusha nayo, ariko imyanya turwaye Bayern ntirwaye. Bayern ntabwo irwaye mu winga, Bayern ntirwaye mwataka. Bayern ifite umwataka mwiza Ken, ifite n'abawinga babiri Diaz na Olise, ntabwo tuzapfa iby'imyanya. Na Sisi harimo ba Pavlovic na ba Kimmich, nta kibazo Bayern yafite. Bivuga ngo amakipe menshi akomeye i Burayi, ikiza hano twe dukeneye si ikeneye. Ewe na Real pe, Real nawe ntabwo ifite ikibazo cy'abawinga pe. Real ifite Mbappe yakina wing, ifite Vini yakina wing, ifite Mastantuno karakana karase nakabaga nta kintu kariho, ifite Rodrigo uzagaruka muri yo saison. So Real nawe ntabwo iby'abawinga ntabwo ari cyane. Sisi Real ifitemo Chouameni. Buriya Real ntabwo ikeneye Sisi cyane, yakenera 8 ahubwo. Real buriya nta kibazo cya Chouameni, ahubwo ni ikibazo cy'umuntu bakinana umuhagarara iruhande. Niyo mpamvu wumvaga bivugisha ibintu bya Enzo. Ni Witi Real kurusha Sisi. Twe ni Sisi ntabwo ari Witi. Twe Declan yakina Witi, twe dukeneye Sisi. Real nayo nta kibazo dufitanye cyane. Real nawe ntiyaza kurivariza mu myanya dukeneye. N'umwataka ubwo Mbapona namukuye ku ruhande akataka. Real nta ifite na Hendrick yatije ishobora no kugarura. Real nawe ntabwo tuzarivariza. Barca nta kibazo mbona kuri
Barca twarivariza kuri rutahizamu kuko Rwanda arakuze nayo irashaka Alvarez wiwi bashobora gutekereza rutahizamu ariko kumane Barca nta kibazo ifite Rafinha ifite Lamine ifite n'abasimbura babo batoya n'ubwana bitwa bwa Baderje Barca igira icyizere rwose kuzamura kagenda guha iminota nta kibazo Barca izagira Barca na Firmino murabona ni ijoro yatangiye kuri wing nta kibazo Barca ifite cy'impande rwose Barca twarivariza ku mwataka ako Barca nyine ikiri mu byo bita ama levels ikishyura amadeni y'umurenge sako n'ibintu by'ibimina iyo ntago nyibara Barca irakennye nta bibazo byayo Barca nashyiraho 75 mpita nterujana nkarundaho Barca yo nta twarivariza anterme ya legacy kuko ni ikintu gikomeye umukino ashobora kubayinga project y'ikipe bijyanye n'urukundo n'urwego iriho ariko factor yaho faranga Barca nta kibazo Barca kuri gatandatu harya ifite Frankie sigembona na Erika cyane Barca no kutaguranaho njya abakinnyi nkeneye ntabwo nzahura n'amakipe menshi azancalenjinga ku isoko ni Man U kandi Man U yahaye target yo gutwara Champions League 2020 champion nako 2028 mu cyo bise project 150 bazabiziza imyaka 150 ndakubwiza ukuri izaba ari vuta ndikuvute kuri market ariko again natwaye champion nk'abanyibitsi bro naza meze neza papa naza mamagara abakinnyi nirya cyane oya ni ngewe natwaye champion ngera Champions League finale ngwino mu rugo ngwino injire guys ndaryohewe ndi mu butengamare ndaho nifuzaga ko mwanzi yansanga muri uyu mwaka ndaho rwose numvaga nkeneye ko mwanzi yansanga buriya niyo nabura na let's say na let's say niyo nabura na rutahizamu kuko nzagarura Merino nkafite na Kai nkafite na rutahizamu wanje niyo nabona Sisi n'umuwinga nabwo natangira champion nta ribi buriya nabonye rutahizamu kuko mfite Merino nkagira Kai nkagira na Victor mbonye undi muwinga wankorera ibitego ko mfite ikibazo cy'abakinnyi bafungura umukino nyine kugira ngo Baronis irikirikinjira mu mpande mbono abantu bankorera ibitego kandi umuwinga we nzamubona ntago nzamubura rwose nzaba ndi muri position nziza ariko nkeneye na numero 6 ukina umupira we na Declan bakine barekipere basohore baro bazishyire kuri numero 10 yaba captain Ode na Eze bagende basimburana mbe mfite sasa wingi zo gufeedinga Bukayo nundi muwinga ushaka gukora ibitego bakaye bagenda basimburana na ba Merino na ba Sekile Garla na ndavuga bataka na iki cya Victor nta kibazo nyefite nta kibazo mfite rwose kandi mwibuke yuko akana kitwa kanuza kagiye kujya muri Amerika ka Doman mu bintu by'abanyeshuri kazakorerayo camp amasoma camp kagaruke gakina ibikombe by'abana umwaka utana ko karaba gatangiye kwigira hejuru gahoro ku buryo nako nzaba ndi kugenda probably nkongera utunota duke kanigira hejuru mu myaka so nta kibazo nzagira cy'icumi ibintu by'ibyirabura byitwa bya bare bajya bijyana muri za Man U nikuda bene abo bakinnyi nkizabyo bya bare bajyana ndashaka mediateri b'abazungu rando ndama abakinnyi babirabura bo muri za Cameroon na za Ghana bepfiriye bariye imyungu afite banyirakuru babaroga umuntu gifite abantu bamuroga urashaka kumuzana mu ikipe yanjye mbabarira ndinda ku izina rya Yesu munanganye na Nyabingizi wabo muramuzana muri Arsenal akora Arsenal niyo mwabonye rero ikipe yo kuza Thomas Partey namuzanye bamuroga intuza ibintu by'abagore atangira mu byaha byo gufata ku ngufu Adebayor yaserereye n'abantu byabaye ibibazo naramutunze Man U yazanye ntuza Pogba bene wabo batangira kumuroga baraserera arasara baramuhanamwe ibiyobyabwenge bireke baebu abagore babatwaye amafaranga ndindi ibyo bikinnyi byawe bikumana ibyo byirabura ntayo ndinda Man U urama abakinnyi abazungu ngiye nibo nshaka panga hari bonje abazungu bankoreye mu kanya mwazamuye bararira iminaterikare mu mpande maestro
kapiteni Odara yigarura uwo bita Trossard ahita abyaza cyo bita hirya mu mpande. Nyiri imyuka Trega ni iyo ni racisme ndakubujije have ngese sindi umwirabura. Hako mwagiye mwemera iby'ukuri abazungu barusha umupira. Ubu ugiye kubona nako abazungu batakurusha umupira. Nuko mutanya ngo ntacyo baturusha bohereje ibyogajuru kunuza barakurebera wa mugana wa Museveni uri mbare witerekeye umuheha mu ntuza Kigage. Museveni aravuga ati abanyamerika n'Abarusiya bohereje ibyogajuru biri hejuru ati birimo biratureba ati natwe twica hano mbare ati twateretse umuheha mu kibindi turimo turisomera ku rwago. Sha bireka ibyo bintu byihorere ngiye ibintu mba nkubwira ndabizi ibyo reka abazungu bihorere bazi ibintu byihorere. Kimwe abazungu bazi umupira bro, kimwe abazungu bazi umupira bagera akakwabeshya. Bari abahungu bateretse mu kibuga nkayipanga hariya nkayiterekaho azajya ngukeba nakumerera nabi. Icyenda nashakaga Alvarez ariko ntago namubona. Hari umuntu baje ngo nine nateretseho ntago nabona Alvarez nagateretse kwa mutanga anaje. Bari abakinnyi akenshi buri ashobora nko kujya muri Barca kurushwa yazi wacu. Bari abakinnyi abakinnyi sha umva abakinnyi b'abaratino ibyo bitondera aba bari abantu baza Real na Barca. Abantu bepfiriye bakunda Real na Barca cyane kuko baba bari iwabo baba bari ni nk'iwabo muri Espagne bavuga ururimi rumwe. Ni ibihugu byagiye bakoloniza bajya guhuza imico bajya guhuza imirire asanga bene wabo benshi leta rone n'abakinnyi na population ya bene wabo kandi umuntu wese nyine arabikenera. N'abantu ni nkuko abakinnyi b'Abarundi usanga bisanga cyane mu Rwanda wenda kurusha abakinnyi ndetse b'Abanyakenya kuko nta population y'Abanyakenya nyinshi dufite nk'iy'Abarundi. So niyo mpamvu ubona abakinnyi nyine baza hano bakiyadapta nyine b'Abarundi bikabakundira cyane kubera turi nk'ibihugu bimwe mu buryo bw'ururimi imico imirire ibiki abaturage. So rero Braziliens abantu muri za Uruguay abantu muri za Colombia pfiriye abakunda Real na Barca cyane na za Atletico nizo kipe zabo cyane. Biragoye Alvarez biragoye. Bari abakinnyi ubona ukabona wapi.